content creation. Yes. Ndoneta mundu ngi akihonjo. Goko mitandao ini. Ni muiretu lakini muiretu na mutumia. Roiretu ru netaya. Sio mutumia todo ena mwana wa miaka 10 na 3 around there. Makihonja gwa hodrewa mundu cia kimuria kai aiko wina mwana wa miaka 13 na ndugite ogire. What's up? Yes. Na kia atokiria gamu na mutumia ucio ginya aratuma ndimwende. Ni. Tandu agire atiriri. Digite mwana ongi. Ni amu mundu atwagire nake ongoragwo nake ni ahikanirie. Na no we njetereire. Yes. Agatemukanire roke. Ndikona gutukania ndamu. Tukania mbeo. Ni mwega ucio. Ni mundu mwega. Mapenzi. Garama. Yes. You can imagine. Magete mwana nake atahikanitie 13 years. Yes. Down the line. Akihikania. Natu yahikirie. Nahikirie ucio. Yes. Nahikirie ucio. Leo no ikaraga akimwanda magahihi kwa pole. Leo ikarite amweterere miaka 13. Ndagwite angiurio ndroigwa na arori atiriri yagikaga guka. Akauga negoiganira na kamwe. Negoiganira no cio mwe. Ndatoceka. Yes. No arori atiriri. Na riu uhoro wa maundu maya mangi ma kimwiri na ciathire cikurukire ri. I am very active. Yes. Yeah. Kwa mwanari. Wakinya ni waro wa malaisa na basuri all together. Nagere igatiri bururi unaguo ri. No, that's a very good answer. And a very good decision. So if he manages to come back, I will still get another child. Yes, with him. Yes. What about your fantasies? Yes. They are not taken care of. Yes, there are people who take care of them. Someone who is taking care of that. But when it comes to another child, yes, that is another story. Ana mesiraria tofauti muno makeria. Yes. Mesiraria tofauti. Tokone andu ageni kasonga kakisonganga. Umukorana tunana gatire gaithe no ri ongi. La sawa. No le getara mundu hikanete na gwake. Na ni urenda kana kangi. Mukimenya na ndahikanete na tu yahikirie. Uramwetera raki. Rakoikirie. Na wakiri oho. Na gugatuika te mwakigia kana nake ri. No ri uri. Amne ni ngwana mutumia ucio nie sa tondu ariri. Tiwega gwitagia ningi mituko ndu kuingi. Etia kumwe. Ndungikira etereire ati ningi mundu wina gwake ati ni woka uma gwake na ndakuhikirie we uramweterera wari ho akihikania no ndakucagurire we 13 years down the line. Na we ni urenda tuge no we ugucagura ati nigetha ndugatukanie ati mbegu akiri sawa no sawa no ndarenda mwana ongi no kondi akage ongi ri akage riu no cio wikwene ucio riu tutatumia huyu wako kitambo tupate Lino ina maundu. Thikari ngana gwe no iku. Nduketera mundu ina gwake. Muterete no mukage akana nake. Na hena andu angi maraguthingicira mauigui maya mangi. Macio mangi ni very well taken care of. Yes. No ri gwakinya ni mwana ri. Era-ini warumireire we. She is very choosy. Very strict. Yes. And kuri andu a muthemba ucio by the way. Kuri andu a muthemba ucio. Ngitora ni wetereire mundu wina gwake. Ona ni mawa. Tigagua ona kwe mahikaga. No twana ndagia nawe gia nocio. Ukawa muhiki. Itho waka wa muhikirie na kono kwagira gatwana. Waku ni kuria na kunywa na gukoma. Andu kana menya. Wakamenyera ku. Tondu gaciarwo kihana ukari akabe kamuhana ri. Ukamenyera ku. Ukamenyera ku. Kaya andu mateirie. Yes. Tondu wako gya kana kangi no thahu. No wihia. Tondu riu nduraka weterire mundu wikwene. Mundu wina mucii wake. Ni urenda ati uke. Ningi riu ati akuhe kana tondu ni wagite kana nake ria mbere. Exactly. Ka mbere. But when it comes to matters kugia ciana ri, especially atumia ya makoro mehotete na iritu makoro mehotete. Yes, it's a very hard decision to make. Nokora hatiriri. Riu go muria na sasa. Mugi kana kana kaigwa mukiara makiara na ari yake. Ukaigwa mwira ati you know my firstborn. By the way, wacha nikwambie
niko na ball ingine. Niko aramwira. Niko na ball ingine akamwira ya nani? Asi my baby daddy. Si ya baby daddy. Ni ya baby daddy. Kwani mimi siwezi changanya watoto by the way. Ndio. Wakamuulia, kwani see he's married. So what? Kwani mimi nataka kukua bibi yake. Sasa bibi yake. Mimi si ni baby daddy wangu. Mimi nataka tu watoto. Mtoto kwani nataka na mtoto mmoja tu. Na siwezi kana mtoto mmoja. Na siwezi, lakini kitu siwezi fanya, sitapata mtoto mwingine na mtu mwingine. Siwezi. Na wakaigwa mbesa hapo no. Na wakaigwa unautile kitu amwetagia by the way. Ndio yote. I just want him to be there for the kid. Nani ndoke arenda? Nani ndoke arenda? No mwana. Ni mwana? Oni hotete. Aya kaha hiara ni the ari. Wa wa mbere wa njogu wa cira. Ukira ngire toka gucio kinu agatonye. Na kauga nie gotinda njetaira mundu wina gwake. Na ndirenda mwana. Acoka gwagatonye to ni gutaira mundu wina gwake. Yes. Eko. Akathi kuri ungi ningi. Aca ni kaha. Yes. Ni kaha by the. Na ni uthia okara ciana icio by the okara kara kambere ni gakuito ni ka njogu. Kara yubio. Akagire muitiriro. Atonye. Kara ya ukiro wa mbere. Kaka. Wenda ngikara hau atetereire ati gucagura koria baby daddy for who? Arauga ni mwana arenda kuchuka. Ni oe mbegu iri arenda. Ndari akothe. Oni arekire kana arariria tumia au anu president wa Amera. No ukorwo na mbia. Kaka. Warakora ni kaka. Ni kuri by the very choosy. Especially as you dakwira. Yes. They are not ready and they are not into marriage or into anything. Matienda maundu macio mama. Ohoro wa kuhika ndakwenda. Na ena tuindo twake. Na ndekwenda kugia mwana na mwanake. Yes. Egucagura thuri amakoragwo irabu-ini ni wacaguraga mahuraga ngobu. Agetha gathe kamwe. Akagia mwana nako. Kamuru gathuri gakwa makumuikiria kanyamo ka account-ini. Ni kana me thirikari-ini. Aenda mwana wina hagiri ta icio. Na komenya uria ngiari wao. Tiari by the way, that's what she wants. Yes. Na ndaratukania upende usipende. Urigwa wena ciana ciake ni ithatu. Well off by the way. Yes. Doing very well. Tondu ringi mawira ma high profile. No ena ciana icio ithatu. Na tidukanu. Ciothe ni cia baba omwe, cia ithe omwe. Tidukanu. Oka exhibition. Butiki. Koroka ko. Adiwea. Koroka ko. Ukore maneno. Na zanga viatu tao. Zanga ni maguo za Thailand. Hizi ile mundu mwega muno akomenyana ciana ithatu. Na u atagati hena kamwika bahau. Riu tukatika riu tukania gikuyu. Ati maithe. Tukanithie kinya kabira. Leza wa. Kojonjo. Yes. Akojonjo. Athi watorora uguo kona hatiri kori ungi. Kana karia kangi. Kana karia kangi. Kamone kero. One. Kagene kairo. Kana juire na waria. Exactly. Kagene gacomo kuna guku thutha. Akakoe gato. Kamodo. Mugithi. Nagi. Kwire. Ona getera irio cio 13 years. Yes. Nego wake. Na ukigwa kimwetera ni kuga atiriri. Along the way no kono wageragia. Atiriri. Along the way kimwetera ndake mwetera ro gwetera 13 years matire bacoka kuonana. Ndoje kuigite ngenda thidaga mutegi. Yes. Na guikia mundu rume gikerenge ni undu muhuthu. Very simple. Ono cio miaka 13 ona ngenda ngona ndarachesa kama yeye. Kana korwo muthuri wake thira abroad. Ucio tereire. Yes. Abroad. No mundu we gukurorura gukuri. Ai. Ugihitwo maita maigana. Ndungihitwo meri. Ugihitwo meri. Ndungihitwo meri. Ai.
especially ko ndwagite mwana ndungihitwo meri ugucemwo na mwana oro ucio iro thi ukamuone so no ugucemwo nake ugicoka kuigua ri kaigua John. Yes. How are you? Very well, my dear. How are you? I'm doing well. Yes. I got a surprise for you. Okay, guo. Kamenya. Yarekire piti. Ugatige ni mawa. Kile mawa. Yarekire piti. Nayo. Anyitete ogwa akwira ati ikiabwingia WhatsApp. WhatsApp. Ukakaka yamukana turaini. Wagithomo akiuga Jasu. Ndatukania wakwira tutato kumbe twire ndatukania no aka mwana gake Ngai kawahia nyu kwira makomeru metia kinire kama tia na they are very choosy by the way. Yes, very choosy. No akonda ni kindu kingi arenda at all ona ti apu kipu ndari kindu arenda arenda tu obegu atire kindu kingi o mwana tu ni mwana arenda peke yake kindu kingi arenda agakwandama agakwandama Adamu kahitania anda gukwira niyo agwetha kiundu oguo murikanaire mucemania akaguka kana ugacererwo hanini akauma agathie mundu twa muthemba ucio tona mona akwira we ni uramukua uru mukua wana agakubroka ngove ni aramenya rimwire agakubroka kagia mwana ona no athame kuria araikaraga kondara na gwake kagia mwana ni agukwira akwira ngwisia ni kiria ni whatever was inside me ambayo ilikuwa inanisumbua by the way but anyway I'm so happy. I'm thankful to God that my wishes mtoto wetu alikuja na nimemuita anaitwa bla 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 hiyo kaigua girirwo mathibitari magoro yes aicokeria Ngai ngatho na ukamenya ati wendo amenyire ginya wamenyire ginya ainukite rwaico gwagiciria riu kakembiriria ukiwa ni ngwenda gukika atia uthie kuona mwana akoiga mahairi guku guo mahairi ndarakure hakuhi ndarakuiga haraya we haguo guo arakuiga mahairi uguo mahairi etereire miaka iri thire ningi mumenane mumenane murakosana mwaitania ningi oka na karugano kangi akwira I'm so happy ena kairitu riu ciara ithe na nyina arikia riu horo waku gutikundu kumukona na ringi uguo tirari na kio riu bata wake no wathira na no wathira no ona magirura guku metigire muno metigire muno azio mathiuragia kwa nyina kurairwo nu asa angera utaga ago sport niwe na kumeka we waria ago sport niwe ona kaingire ona thigo sport asa no gucemanire makoro guku magetha wendo macio makoro macio ma wendo maguku mugathiurukania mwako mumeka iri acio thi ciana makoro magetha asa ni ciana ciukaga imakoragira kugatagati-ini kaigua kambere by the way ya na rugano rwako wega muno akiga mimi nilipata mtoto wangu wa kwanza by the way na nilipata na jamaa mwingine ambaye alikuwa boyfriend wangu, in fact he was my first love na tulikuanga kole. After kumaliza kole kakuja kuishi na yeye huko na hii na nilipata mtoi naye akatoroka. Mimi sijui hata alienda wapi, sijui alienda wapi. Haya mkila kile toka mmoja na sasa sinaona uko na mwingine kakagal akanikamuoria kulikuwa na walia mwingine alikuwa ananiuzia nguo huko Isiri kwenda ile marasi lakini akanipenda niakera yothia ni njuire ugiragirize ukamwera na sinana ukana huyu mwingine hapa ni mdogo ukaigwa kwenda atiri huyu ni waule in fact let me tell you I'm so happy by the way by God's grace. If imagine nimeoleka sasa ukamwona umeolewa na nani? Sina mutesia
Bwanangu ni Mkamba by the way na. Mkamba. Let me tell you those guys. They are good. They are good. Mutezia nake akora kuroko mukora kuja murango. Kuja murango. Kuja murango. Kwa muheirio guo. Yes. Kaha. Kaha ndo kana thake nacio. Aza. Nduthie nginya nakora kwanyu gicagi uri. Ndukuigua. Waigua na mako uiguaga atiriri. Gaka ka mbere nĩ kandu mokĩte kwa kabara gũkũ. Nĩwona andũ a Sanyihong amekĩraga rami. Endere batwara gĩkari gĩkĩmbj kĩrori. Gĩkĩmbj. Nĩ ũguo by the way mũcetho ũrĩa mwambagĩrĩria andũ njerũ. Kĩmũndũ kĩarĩ gĩtungu ũguo. Getagwo Njũgũna. Na gĩokaga by the way atwĩraga nĩ gĩana gũkũ kĩrĩa. Nĩtwakanĩtie njoki. Tũkamwĩra atigane na ũhoro wa kĩmũndũ kĩu. No nĩ agĩtigĩirwo kĩheo. Kĩheo nĩ mwana kĩrĩ mwana. Ũkiragirĩte wagĩkoria atĩrĩrĩ kau kangĩ werwo atĩrĩrĩ ai kau kangĩ airĩtu kau gake nĩ by the way gĩkĩndũ mĩaka ĩno ũguo 4 years around there nĩtũmonete magĩciarĩrwo gũkũ ũguo kwĩ mwarimũ aretwo amokaga metagwo UT etagwo Mr. Kimani aokire agĩikara gũkũ mĩeri 6. imagine only 6 months makĩoyana na ũyũ na no twamũkanagia na rĩu nĩwonanaga na maithe macio gĩtigĩrwo kĩheo koyega gatatũ kau nĩ ka mũndũ wendagia mboga gũkũ na Probox na ũrire honi hao maita merĩ Ramorire rĩu njokia potige rĩu